Kako da ojačamo svoj imunitet je tema ovog današnjeg videa. Prvo se nameće logično pitanje, što je imunosistem? Pojednostavljeno, to je vaša obrana, vaša vojska koja se bori protiv virusa, bakterija, nametnika itd. Imunosistem je nešto kao ured za migracije. Na primjer, ako nešto uđe u vaše tijelo, mora dobiti odobrenje od vašeg imuniteta. A to je ono što vaš imunitet radi. On u načelu stalno skenira vaše tijelo da vidi da li u tijelu ima loših doseljenika, poput bolesti, virusa itd. Imunosistem ima 3 osnovne zaštitne barijere. Prvo dolazi vaša koža na kojoj se nalaze različite prijateljske bakterije koje vas u stvari štite od različitih stranih tijela i bolesti. Tu se nalazi masni potkožni sloj, kao i određene kiseline koje se nalaze na vašoj koži koje vas također štite. Na drugom mjestu se nalaze sluznice u vašoj probavi i vašim sinusima, koje također love i određene strane čestice ili mikrobe. Na trećem mjestu su pojave raznih lokalnih upala, koje vam također pomažu u obrani od štetnih organizama i na taj način potiče vaše tijelo da proizvodi bijele krvne stanice. Tu ćemo dodati još i prijateljske bakterije koje se nalaze u vašem tijelu, medicinski ih nazivaju mikrobiom, ili vama znano narodnim jezikom crijevna flora. A ti vam mikrobi pomažu na puno načina, poput upijanja nutrijanata pa sve do recikliranja bijele tekućine. Jedna od osnovnih strategija dobrih bakterija u crijevnoj flori je da će se toliko razmnožiti da jednostavno nema mjesta za patogene organizme. Hajdemo sada proći obrambeni mehanizam vašeg imunosistema. Jedna od stvari koju radi vaš imunosistem je proizvodnja kiselina koje uništavaju mikrobe i patogene organizme. Vaš imunitet će također proizvesti i otrov kako bi ubio loše mikrobe. Uz to sve vaš imunosistem otpušta slobodne radikale. A jeste li znali da naše bijele krvne stanice čak i proizvode enzime koji pomažu rastaviti i dezintegrirati loše mikrobe? Bijele krvne stanice također proizvode sluzi lokalne upale, kako bi ih se ti strani patogeni organizmi ulovili u tu sluzavu mrežu, te ih se na taj način zaustavi. To vam je nešto kao živi pjesak. Također naš imunosistem ima i svoju memoriju. Tada vaš imunitet ima i sposobnost učenja tijekom vremena. Zbog toga su bolesti sastavni dio našeg imunosistema, koji stečemo kroz cijeli svoj život. Iz istog razloga nije dobro malu djecu držati u presterilnim uvjetima kako bi imali na prirodan način priliku ojačati svoj imunitet. I još ćemo ovdje dodati stanice koje se zovu fagociti. To su u načelu stanice koje jedu različite stvari, iako su dobre u uništavanju mikroba. Kako fagociti imaju jako veliki apetit, tako jedu sve, bakterije, viruse, mikrobe, gljivice, pljesan itd. Uz to na jelovniku su im i mrtve stanice. Zamisli ih kao smetlare koji čiste sve u našem tijelu što nam ne treba. Fascinantno je da samo 1 litra krvi ima oko 6 bilijuna ovih fagocit stanica. Također je zanimljiva činjenica da su ove fagocit stanice stimulirane pomoću kiseline slične jabučnom octu. Sa druge strane, patogeni organizmi imaju svoju također razvijenu obranu. Prva stvar koju su razvili je sposobnost da blokiraju D vitamin. Jer nekako su saznali da je D vitamin toliko bitan za kontrolu vašeg imuniteta da ako ga blokiraju tada vam spuštaju vašu otpornost. I time si omogućavaju invaziju na vaše stanice kako bi ih mogli preuzeti. A još jedna od pomoćnih stvari koje ti patogeni organizmi mogu raditi je mimika vašeg tkiva, kako ih vaš imunitet ne bi prepoznao. Također se mogu sakriti u malene tvorevine od kalcija. To je jedan od razloga zašto antibiotici nisu previše korisni u slučaju biofilma. Kao što vidite, mikrobi postaju vrlo pametni. Osim što su pametni, ti mikrobi imaju mogućnost da se pretvore u različite strukture i samim time zbune vaš imunosistem. Ovo je bio samo jako grubi osvrt na imunosistem, koji je inače puno dublji i širi u anatomiji i fiziologiji medicine. Hajdemo sada napokon razgovarati što poduzeti. Ovdje sada imamo 2 stvari. Stvari koje oslabljuju imunosistem i stvari koje ojačavaju imunosistem. Što se tiče stvari koje oslabljuju imunitet, na prvom mjestu je hrana s niskom razinom nutritivnih sastojaka. Ako prihvatite kao primjer španjolsku epidemiju gripe koja je izbila 1918. godine, te sagledate sve što se desilo baš prije samog izbijanja te pandemije, vidjet ćete da se pojavio Prvi svjetski rat. A za nas je dio iz Prvog svjetskog rata bitan koji se odnosi na transportiranje hrane. Uz to mnogo je vojnika dobivalo konzervirani grah i meso jer jednostavno nije bilo dovoljno svježeg povrća i hrane. Kada se tako hranite kroz određeni vremenski period, vi oslabljate svoj imunološki sistem, pogotovo ako nekoga još stavite u stalnu stresnu okolinu kao što je rat. Stoga kada u tijelu imate nisku razinu vitamina, minerala, aminokiselina te masnih kiselina, vi ste pogodno tlo za viruse i infekcije. Zbog toga što je vaš imunitet ovisan o ovim osnovnim elementima. Uzet ćemo sada virus kao primjer. Virus ne može vama učiniti ništa jer nije živ, osim ako ne uspije napraviti invaziju na vašu stanicu kroz zid od stanice i ode direktno do vašeg DNA, te ga pretvori u stroj za kopiranje. Malo prije sam rekao da mora proći kroz zid od stanice, a taj zid od stanice je podijeljen u 2 sloja masnoće, koji se zovu stanična membrana ili lipidni dvostruki sloj. To je jedan od razloga zašto su esencijalne masne kiseline bitne za zaštitu vaše stanice. Stoga nije preporučljivo biti na dijeti s niskom razinom masnoće. A masnoće i kolesterol su jako bitni za naš imunitet. Kolesterol je dapače glavni sastojak za bitne hormone kao kortizol.
Kortizol je inače jako bitan za vaš imunitet. Ovdje bih dodao i nedostatak sna kao jedan od faktora koji utječe na uništavanje jačine vašeg imuniteta. Idemo sada pogledati koje su to stvari bitne za održavanje vašeg imuniteta neprobojnim. Na prvom mjestu imamo nedostatak C vitamina. Tu ne govorimo o sintetičkoj verziji nego o C vitaminu iz voća i povrća. Zbog toga što C vitamin ima sposobnost poticanja proizvodnje više bijelih krvnih stanica. C vitamin je također pohranjen i u vašim nadbubrežnim žljezdama, u velikim količinama kako bih pomogao u izgradnji nadbubrežnih hormona. Idući jednako važan je D vitamin. D vitamin je imunomodulator. D vitamin čak nije zapravo niti običan vitamin, nego hormonski faktor, koji zapravo na neki način sudjeluje u kontroli vašeg imunosistema. Recimo samo da D vitamin receptori su na svim vašim bijelim krvnim stanicama, pa čak i na vašoj DNA. D vitamin također podupire i T stanice i štiti vas od patogenih organizama. Kao što vidite, ovo su samo od neke od korisnih stvari koje D vitamin radi za vaš imunosistem. Idući važan dio je A vitamin. Vitamin A predstavlja važni strukturalni element u vašim stanicama koje se nalaze u sluznicama, kao što su sinusi i vaš respiratorni trakt. Tu dodajemo i cink koji je jako važan u vašem imunosistemu, kao i češnjak koji ima sposobnost uništavanja virusa, bakterija, gljivica i pljesni. Tu bih odmah uvrstio koloidno srebro koje je dokazano jako otrovno za sve viruse. Naravno, postoji mnoge druge stvari koje su korisne u jačanju imuniteta, ali iz moje perspektive ovo su najsnažniji elementi. Hej, hvala vam na vašoj pažnji. Znam da sam vam dao puno informaciju odjednom, ali najbitnije je da mi ostanete zdravi. Nadam se da vam je ovo bilo korisno i zanimljivo, ostanite mi zdravi. Bok! Sviđa vam se ovaj video? Biće ih još. Pretplatite se tu, na naš kanal. Besplatno je. I naravno lajkajte. Hvala vam!